braćo! Došli novi kip. Danas sama Kosmo i šta smo? Da. I danas snimamo trening za najjači deo tela, to su noge, a on radi đale! Pa da krenemo da se kidamo, matori! Danas radimo super brz trening, super serije. Znači radimo prvo čučanj, overhead press i radimo rumunska mrtva. Sve ide brzo, cilj da se spržimo što više. Prvo se zagrejamo. 8. 8. Op. Tako da odradite šta vam padne na pamet. Tako da prvo što ćemo za leđe raditi da se zagrejemo je zbig. Svaki trening leđa počinjemo sa zgibovima. Verbalno ne. Što radite zgibovi, to boja leđa. Ovo ne radite kod kuće. Grčite bro! Tako da sljedeća vežba za leđa je jednoručno veslanje, pa počnemo. Sam sam se. Dakle, jednoručno veslanje, lakat blizu tela, cilj nam je ovaj deo ovdje. Vidite lepezu, kako se širi. Zadnje rame i trap, srednji deo trapa. Tako da 10 do 15 puta. Dobra vežba, jer u ovoj vežbi trbušnjaci su vam stisnuti, te zategnuti i nogi možete biti u čvrstnom stavu. Vidite, lepeza, srednji deo trapeza, zadnje rame. Sada će Kosmo radi veslanja u pretklonu. Jedan od mojih omiljenih vežba za leđa. Vidite da cijela leđ rade. Gornji deo, lepeza, zadnje rame, trapez, gornji deo trapeza. Sve. Tako da ne gledajte mi u bulju čebra. I bez samotnih poteza. Dakle, prvi krug smo završili, imali smo čučanj, čučanj pres, imali smo mrtvo. Sada radimo iskorak, predručenja i radimo isto također mrtvo, ali malo širi hvat da bismo malo više pretetili trapez. Vidite o čemu se radi. Dakle, šipka uvijek ide na trapezima. Idemo.
Sljedeća vežba je gmaščina raspala, imate 3 serije, oko 15 puta ne radite ništa, tako da počnemo. I sljedeća vežba je trljanje gume obuju. Hvala poka. Pošavamo se malo. Jednoručno veslanje sa elastikom. Lako tu stevu. 15 puta. Dok kičmu ne slomiš, poslije treniraš. I moja preporuka da prije treninga ne jedete 500 grama kulena za dobrobit čovječanstva. Slingshot, brate. Znači, nakon drugog kruga. Nakon drugog kruga sad upadamo u treći. To je krajnje logično. To je bonus radimo jockey. prvo Hatfield čučen. Dakle, prostor. Treba vam neki oslonac i radite klasičan čučen, samo čisto pojente da izvučite što više ponavljanja. Znači, držite se za nešto. Malo samo pravite pritisak, čisto da smanjite kilažu. I idemo, znači, klasičan čučen, razumijete? Cilj je samo da napumpate što više, radim po 20, 30, 40 ponavljanja. Onda nakon toga imam presu s jednom rukom, to ću radim 5 kruga i završavamo s treningom. Koji je ovo krug? Ovo je treći krug. U četvrtom krugu. Prvi broj je broj 15. 3, 4, Drugi broj 6, 42. 8, 9, 10, 11, Da li imamo potencijalno dobitnika loto nagrade? 15, Nema. 17, 19. Sljedeći broj? Radio sam 20, čisto da vidite o čemu se radi. I onda nakon toga idemo malo teža kilaža. Po 10. Idemo. Sada prelazimo na biceps napokon, moje omiljeno. Tako da vežbamo sa šipkom, 20 kila. Taj deo pogađa. Već se nemam šta, bitno je samo da ga gruvo. Isto 10 do 15 puta. Ja ne brojim tako da Bog zna. I evo druga vežba je pumpanje bicepsa sa elastikom. Dakle, imajte obzir da je ovo elastik s malo većim trećenjem. Teško je da se radi s njim. Ali evo šta je cilj, znači kao hammer press, kao hammer pregib što je. Da se radi. I obavezno Snoop Doggy Dogg da se pusti uz ovo. Dugi dog. Sljedeća vežba je biceps pregib. Radite 1000 serija po 1.000.000 puta, jer najbitnije se pumpa biće, hoćete ga do leđa. Još to, još to, još to. Ajde, 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 ajde. Nema bola, nema bola. Stay home or go home. Ovo ne radite kod kuće. Da not try this at home. Levo, ne moram toliko, nemam tetovažu, tako da tu si ne vidi. Da, kao što ste me čuli, da. Vidite se gaćete. O, da. Ovo je zadnja vežba za biceps. Dakle, dopremno samo treba stolica. Slijede da se napumpa biceps. Ili sednete, jednostavno ne radite ništa. Znači svako ponavljanje sednete odmorite po sekundu. I onda kad sekneš matori, na kraju ga i da pumpavaš, bre.
I gotov si, brate, vidjet ćemo se u sljedećem klipu, matori. Kaži nešto za kraj. Za kraj. Bravo.